Aduh, kini bengelah somah zaman now. Sebilang semengan mari ngedap coba mecel HP. Langsung naik status menyapa kuni dunia maya. Selamat pagi dunia maya. Kayak wale somah cuma sing capati. Tunden ngenang kopi kan digeleh caciki sing runguang. Alasan ibi kopi ni ikut telah. Alasan ipuan gula ni ikut telah. Itelon iye orang telah. Tuni semangat. Banyak ngenang kopi sambil lama kenyam. Ternyata ada penagih nih. Beli yang motor metik terbaru beli. Nah, amun lo lagi motor metik terbaru beli je Ninja. Wih, beli liung lah peso. Si, lamun lo lagi beli motor metik terbaru, beli lagi Ninja kenyai lo.